Fa'atalofatu se mai lau fa'afonga I tala mai Samoa o mawhaion awina atu o na langa lei mai le loa pay shop and mobile transfer mo le lafo ina mai o top up ma se leni e mo mai lunga le au nanga le telefoni o Vodafone Samoa ma le titi sao Samoa nei. Ele ngata lea le Easy Bank Service el faltupe National Bank of Samoa e mal au nanga mo e malanga mai Samoa nei le tau mea sina Island Resorts. Tomoa e tātou tala lo o manino lava I tutono le whaamaumau ngal palemene I tausanga tasiva valwono. Le pasi aloa ia I leo le tula fono mo o loa mga luenga whaatino le VAGST a o tula I mai fo ile whainga malo so o whaatasi au avea ile a fionga iawa ai koloni mpale mia o Samoa ai sui pale mia I le sa avea mauma malo le malo le a fionga ia tupua tamasese efi. Na matu e te ena lava le a fionga ia tupua le sa unuanga le ali pale mia le a tunuu le a fionga ia tula epa sa ilele maliele ngau ia whaapea o lana whainga malo lea e ona le tula fono lea o la fonga. E ta ile I whaavaivai ai fo ile tali mai le a fionga le ta itai o la tunuu tula epa. E toi tali mai ai le whailua lea o le mea moni. Ina ua ia fofonga whaamaumaunga le palemene o lo o whailua ai se pepa o tustusi o le tausanga tasiva valwono a so luas fulo au kuso lea sa pasi ai le nei tula fono. A o tula I mai fo ile a fionga ia faso o tauloa. Sam sa ili ma minista o tupe ile a taimi. Ele sau noanga manino la fionga ta itai o la tunu utula epa. O le antau au ina umatu whaamaumaunga. Ma pepa ua mai asaini a ina. Ma paasia me tausanga o mawai. Inisi fo io whainga malo. Lea olo o yaima le ato le tula fono le Goods and Services Tax. O le VAGST lea. O le isi ata o le Value Added Good and Service. Lea e anga I fale ainga fale tani malo. Atua I ma fale tifanga. E le taimi lea e peo na whaailoa I tutonu. O le palemene ma le tausanga I tasi I valuono. Po lea lava la le tu ainga te e whaailoa matu ina mai lungo au wala fiso o tainga. E tu mau lava le mea moni o nolo o iai pepo whaamaumaunga. O le sawaino tina mtamata I tutono le atunu o se tasi lau vaenga ta ua lava. O lo o mamafa lava whaasalanga I tu la fono. Ele o se mta upu fau le mta upu le sawaina leo nai whanau tamatai. O nai tina fo I tutono a inga. E lua tu a inga sawaina e peo na whailoa mai. O le sawaina lea e pei o le lafo leo o tala mamafa mtala whaamatau. Ele ngatai leo le sawaina lea I le whao lima. Whailo se mnato presteno to manga mo I puponga tia le Samoa Victim Support le a fionga ia Lina Jan. Ele o tu iti lava polo kalame o lo ona I aile tulanga I le tau fia leo le sawaino tinam tamaita I tutono le atunuu. Ma o lea lava e vaaya, o lea lava o lo whaatuptupla ia lava le tulanga. Ele matau atuai e talafowolo o mafuli lava I ungali ila iti le tulanga. Whailo le presteno le Samoa Victim Support. O le tele o nuu mafio angai tua sa alu iai le lato po klame, ma ua mai a fo ion whaatatitia whaasalanga mtula fono. Inisi o a fio anga na talia lea sa valinga I lea lava mta upu. Isu enga lava iai whaamaumaunga tutono laulangi. Tasi le mta upu a tele nufalipui iai le tele o tama matamaloloa. E o fo il Pasifika. Olo aisilia lava le mta upu le sawaino tamaitai matina. O le sawaino tina tamaitai le o se mta upu fou. O se tasi le mta upu olo aisilia tu pao tama mtamaloloa ili whaamasinonga. Ma ua tele fo inisi o whalipui ai ono le solia o le atu la fono. Olo iai whaasalanga o mai a pasi eina le whaamasinonga pe a whai. Ai mōdia se tasi in mōdianga o le sawaino tamaitai ma ele o alo fo ili tu la fono. O fianga mamanato le mamalo la tunu o afifio malala I le afio anga I tia vea. Ono se malaiva alele lea ua paasi el malo o le afatuina I lea vaengo la tunu. O le malaiva alele lea o lo fausiene ne I tia vea lea ua whailo mai. I se pepo whamtaranga tustusia o lea o le afuafua o le afa amai aina matatala loa ia li tausanga fau le masi no Februari. O lo whaanga solo pia lavanga luenga I tia vea e tusa ai ma le wha moe moe I lea vaengo la tunu. O le malaiva alele nei, o le atau tua ina ai le atunu umatanga te whemalanga ai, e whaopopo I malaiva alele whaavau malo I whaleolo. E se asia singa le komito le atina enga o le kapineta le CTC, e le malaiva alele I tia vea, na whailo mai ai e le ofisa sile o pūlenga o malaiva alele le afionga ia silima nai Weta Junior Solomona e whaapea, o lo o whaanga solo pea ngaluenga o le neipolo kete le malo. O le tanu mia ma le whaamai ai no le awala va alele, le one way le e tusa o le afa, o le le awala va alele, I le malaiva alele whaavau malo I whaleolo. Sau noa le fionga le ofisa sili e ngā whatia lava e va alele o le nei tūlangi, o na tūlau ele iti a vea, le a fua tuai le lau tele o le whanua, a tuai mga luenga o loo whaatino I nei iti a vea. O loo whausia fo I le ofisa o tinei mū, a wale tau tuai no malaiva alele e tali e tuai ngā luenga tutupu whafua sei. O tausanga lo afsifuru walu le masino o Novema le sa amatalia I le nei ngā luenga,
ma o loo whaangasolo pē le taimi nei, le fausia leo le malai waalele i le avaengo le atinu. I la lo ta iala wa tina enga o Samoa, lua fesifulu wono, lua fesifulu fitu, le lua fesifulu wiva, a toa i fo i male lua fe lua sefulu, i tu utu unga mo o mia e wha. Mo le si iti ai o le atina enga au nanga, tau tangata ta whau mai mua mai fafo, a toa i lea ma wha maunga, a toa i lea ma le wha mua le wha ta waina, lea o le wha lau teleina o au nanga i whemalanga i ngai le ea. O ne sina o melo o tupu Samoa ne mwhaintu whaatasia lau tala mai Samoa mo le nei aso, toi whaamawina le whaatai, o na leanga le mai o le loa pay e-shop, ma le mobile transfer, mo le lafo ina mai o top up ma seleni, e maua i lunga le au nanga telefoni al Vodafone ma le Digicel i Samoa nei. E le ngata i lea le Easy Bank Service al Whatupu National Bank of Samoa, ia ma le au nanga mo e malanga mai Samoa nei le tau mea Sina Island Resort.